melongulu Independence Day manai to Bharat sok main nguluk ekta bakteruna longa ko pedung 15 August ina menguluk Bharat ke rap slap pangne pakbo pe British alag lo du tuai 1947 de lo 15 August de lo ngulu sadinem pato gai sadinem parong ku ma sadin panam etom he aima do ina mengulu sadinem pa akulang ko munam melik mulo akone ba mardar imun hiya akone ba rep ye akone ba ati ko iye ila iro mulo kaju Bharat sim aruda ardaya do pe constitution ilen la rules bylaws ilen do la kampo pe ami kidara ebo dak bo do pe ngulu rules ilen la juga emla bulo constitution kira takam ilen la ngala deke pe hilo lo pe ngulu bomdung ai ilangul ami ko molama ami ko duka tu 30,000 try the rules ila Bharat sim kapakesa kampo pe mekando de emla yaga dak bo kuna kidara kerango dal deke pe bonaita exactly nguluk yenam holokom pedilo ngulu realize langkula ngo imam dong ngo mumam dong emla melang kula Yesus Kristo me tori khilang ngulu baptisma ladong kude delok khilang ngulu Independence Day ila yema Independence Day parong em kom arpak pa Yesus Kristo ke kaba pa yela dope Bible ye panama ka Allah me bitunana yem kapakisa imilo gairu pengol Kristana ye de ai ilama de Bible mol poridu na agom tatpati dong ai inama Kristen pe ila yedula nguluk Kristen yenam se nguluk any not only in Bharat whole rotum kaim bulu case ko kinamram nam deke ko kaim pura money power lo takam atiam idung every munam atiko kinam ko kakai dem poisar log bi ya to case ko kakai pura poisar log rekum ya ati takam ngulu poisa log tani gira takam ikai poisa mo lagi mam lumang ngokum ha gari ko do ekom poisa lagi dung eni ati ko ido kom poisa lagi dung ina me ngulu konno ngulu ke elder abu belabun kala la ina aro lekunam duk teklif dungam poisa joruri na me kom bojaro karom available kamilo poisa ati takam ipodung ai idola nguluk Kristen yenam ke penguluk solution de poisa mang solution de nguluk ke lega pe poisa mang inkuela emilo क्या है only faith nguluk poisa e faith mungkin mung poisa log tani gidang ati takam iladung nguluk faith loga faith dhwara ngul ati takam iladung ina menguluk yenam si Kristen pe yedung arasolo kapaksa nguluk ke los Kristo ke pobinam commands kidare nguluk ige penama the equal emilo nguluk Kristen yebom sunam he inkolega pel yedun ima nguluk ekta tum kumade kadun demul whole year ngok live 40 years kai ngokum 40 years kai abu ka abong ina matakam ngulukum heduna kedar ejet na milia aku ansone kadung iema ngul inkolegang ko sarsim yebom hedun dena helok poine inkolegang ko ngul sarsim yebom hedun akone lumelo lula dong kinama ektom ngok amuram ye podop ngok live ai dop kinam ram nam kamadop poisa paji doji dop ango anguna torsem gelangulu ango anguna welok Yesus Kristo me mata dong ai tani ke Yesus Kristo ngulum him damai ludung mengkada kio ngul edit ko mengke he edit ko nguluk agar takam edu ina me poisa am ko ngulu kumnam jonam ati takam dem ngulu idung idola nguluk main ibom nam legade ngok sirong kueme ngok kedeng amule nyogrong kueme ngok aide Yesus Kristo ke engedo kula irubi kunam amolok pipe ko lagi dai am I right aro du dai last bencher kidor tatanya yo hilo ke doi him malut him le ko kana doi pangku aro du ngai im tulik doging kun diluan tanai du inama nguluk amil ke yein nongama next he জীবন और he फारे आरु एक जीवन आसे देंगलुक के मेबम नामे ये में देलोक लेगा लोगों हिलो डिस्कस में ये एडिट कोटे पगलाइन गमना पेलुए काजुंगलु कांकिला जो मैथ्यू के 25 to 113 chapter 25 113
the 10 virgins. He because dite teolo dudula doi fonameka ina mahime idilo betani gida ho yedo yetode sela kidare 24 hokkengulu kaima bika angkunam legang kapakasa Jesu Kristo bu ay ko dialog legang polang iloram secretary bul ila dem kapengul ankenyen emdungam bu dita are del harula bem luis ina takam dem edit ko de bika followers kadon din amie dekara del bu dak dola hem doi hem pobodo Jesu Kristo agebe nguluk lode yumdu ke kumbom nam sedebe ina mangulu Kristen yana takam itu Jesu Kristo longa ko ay ko amla biswas dum Jesu Kristo longa ko ay ko amla biswas du to ay irgaro tolik kila du nul arpak Jesu Kristo ay ko amla biswas dung ay demilo ay ko amla biswas dumelo ngulu ready la kapakisa pare duyen de helo ke doyeng de endeka solid ye doy he ina me holo ngulu kafa dung तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई आधी रात को धूम मची देखो दूल्हा आ रहा है उससे भेंट करने के लिए चलो तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित यह हमारी और तुम्हारे लिए पूरा ना हो भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आप पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो बाइबल सो ngulukapa dong Jesu Kristo be ho parables arasalo udaharan bike lubinam arasalo bike angkunam legangam lupatum he pura ko कहानी है bike angkunam legangam lupatum Jesu Kristo ka angkunam legangam delok ay kuam kapakasang ulu ready la dongkan dode delok second na pe kai milo story araslo ngulu 10 virgins ko kafa dong ay Jesu Kristo में दुल्हा पहले तुम मिलो पे मागबो पे एंड मिमे है को बुलुला मिलो ngulu मंडली किडर दे होलो शादी पार्टी को लुपा तुम donam tinam ready la campo pe iname invite la hanolukum alangka edilo magbua ay kude delo nolukum ala doman teman ila sadi ikolo alangka emnam agom kungulu kapadong delo ke third na pengul kapadong holo in the story of the 10 virgins ngulu ho kapadong ngulu aga suwe ready simanam loke condition responsibility am nguluk kelo kadung em namam lengkan to ho demana ho kapa ngul kaduna em yemelo the 10 kuari de 10 virgins de mime kidar de sadilo bulum idilo de invite to ne bulu endu to idolo del sadi del ke heke petung idilo magbua amai de entry bimang
Idelo magbu ay kudu delo bulung kom ala dobo tibo hidope. Emlama de atune. De yeme magbu de bedadak endung endu de me bulu takam de enlangala mime dos kwari de apat jon de lemem kom bomdung by sense beda delo miye milo kresinam aruda pilik dope telem kom bomluk bom takidung 5 jon de 5 jon de ke आइए हो रेलेम हो रेगलिक तो मिलाइए बस हो जाएगा एमला मुदला दमे लेम दे बोमला अंदुं इदो मग बाहिर दे लबुलो इनको दं मगबोदा अंकुमा आरांग आमोमang मगबोदा अंकुमा इदो लेम दम तो ओबला मजुमang इदो बुलु तोराम हे अला युबदुना ना दोस्ता दे की युबदुं इदो बलक बिकुल तापुल हा ना मगबु आदुना सादी स्टार्ट दंग नमको एमला adut ang dam tarro dam bulu dojon ne ki darop dokula kana me lem de kerasin kakumang badar elo en pena me kadung ada ido dam bomno hina kada pura pilik to de bomno hinam kada de kape idu nala exactly lega pato me akon dem bihimil bikom adai ko inam lega pu exactly pilik to nok special journey delo nok aikolo akona mai bola mai nok surgam pangko kudak akon pabolang kumai ilang uluk ipunam damet sa ready la dupe lagi ngong mingkang ananyitan ke mingkelok bamun sar sem en bola mai teong en bola mai nok age mingkeru hidega no en hipe lagi ina ma edelo de sedik be lede angkumang ada emla menga hela yenyok yede delona laladan pae na ina mangul हमेशा अंधे पे लगी है इधलो यीशु क्रिस्तो भी आए कुना इधलो देलो अंकुनम लगा पुनम लगा को आगे के कतु तु ngoready dum nula kusi musi itu teong engkolo entry lang kumae del ara delo kom ipenam agere ke kadung yem de ipenam ager de engko adem kom kene lagi ai bodoro lumelo bodongal hodong hedoi ina me short elaye ina me golo next lo kala jo 14 लोग के इलांगाला इनकोलो 30 लोग आए parables of loan money रुतुम दे एंडक ला सार्बेनम आबार बिलिक नमे के काटुंग इन मंगोलिम काए क्योंकि यो उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी उसने एक को 5 तोड़े दूसरे को 2 और तीसरे को 1 अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया नो इनको ना को एबिलिटी कैपेसिटी नो इनको को सेडिक आगेरम नो गेरलाडन नो बले लेतु लेबा दुलाय बले नो मिंगमा दुलाय गोम्मा दुलाय नो मिरम दुलाय ओपन दुलाय सेदि बिदेम कामांग नो इलानम लोक nok ala akone kamangkom ala katere kino edit ko ilarude ala akone kamangkom ala akone edit ko ilarude dem kabum dola hi malik big nokor kiradam ate ke bilik tunghim abal him le ala make money interest langa langka emla akon dem 10000 ko 5000 ko akon dem 2000 ko akon dem 1 rupiah ek ko bitung ipala bu enkai एनोरम कपे इतुना तब जिसको 5 थोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 थोड़े और कमाए इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए सिफा दिए बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा हो कायम पास तो का बिनाम दे मना पे गिदान दोला लेन देन इनम बुदक दुई गुना को बमा तुमको दुई तो का बिनाम ने को मना पे अंदर लेन देन इपाला सारी तो को बमा तुमको या तो डबल को बमा तुमको तो एकता बिनाम है बिक्रम लेन देन इमा अमोंगरा ला युपो युलिक नम युलिक तो इनमा देखाय ले इतन हो तल्ला जो 20 लोग काय को जिसको 5 तोरे मिले थे उसने 5 तोरे और लाकर कहा हे स्वामी तूने मुझे 5 तोरे सौंपे थे
देख मैंने 5 तोरे और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू तोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। Akon de mana pelenden ipala alang kula rutume nok binam agom kodam apal de binam muni mana ka bidanna pas to kodam dos to ka kono bidung kuna moko emdorem rutum da aserung idung idilo bek to kude bulum hisab kitab ido kudem beludung ina ma aserung ila no ekdam gairu na moko fightful danger gaina berang ko ina man nom aruda enkuam nok yogyata lo kala nok udah mangkam pagi apa nom engko aru bidung ko daking idam second na re ko aru hina rutu mengo dui to kam deke ko ngo bitung amya ma aru da bim kom bilik dung ina me tat ke हम तत्किला जो तब जिसको एक तोरा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छीनता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोरा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीनता वहाँ से बोता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना दंड ब्याज समेत ले लेता। लास्ट के हम नल को आगे ताथी दong हिंदी में तो ताका में केंदों लास्ट के है के पे इधर ना बिग मालिक देम पैसा को तिर ललोक के पैसा ngom inyong mem hito ya to herper imelo ngom alang kula be kotom yeku munam deme dekerup gairu yet pala among araral kumala bu idelo ata dem ladar ko boma to rutum de ulta ano benglo interest hado demel himle to ka ya to bias pe bipo to ka interest को बोमाल को एक तो कटक के एटलीस्ट 10 पैसा को पारो को माइरु तो ए इला नोबम दो नो कपिला देखे पे इकान एमला नोबम दो, इसलिए वो थोड़ा उससे तो तुझे चाहे हाँ, इसलिए 28 वो थोड़ा उससे ले लो और उसके पास 10 थोड़े उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेन nguluk Kristan yenamok yeindu longa longa ngulum jasmen iknam idiku longa moko holong uluk apa dong verse 20 chapter 25 ke 15 ho ka apa dong buluk ke malik de buluk iba namlok capacity lok bul inko ko iladu de dalok motabik log dalok ilang ala bulum abale ke bilik to dem buluk munam lok bul komai komai mang de kerung ke sapa nguluk yenam aras lokom purana है को ये जून रे ताजी है nguluk araru holokom nguluk emum mana mako nguluk Yesu Kristo bu ate ke bilik tu de ilado any resource inko na ate ilado nom kanam jenam lo kha ishor ka agerem gerto ka amlang kom nulado ya to opane idola duk kostu idola amilega kumti bilang ka amlang kom ilado delok akune nom doing dormo potoka amlang kom ilado या तो हीलिंग लो प्रोफेसी लो अभी लोगों को इलिग लाडो इधर को दिया गया है हम सभी को, क्योंकि हम उधर लोटे पूरी तो ने मैं जान गया था कि ngom doing puro binam sim ngo poge mamilo yenyok kumilo एक दिन ngokom iyang kotak khila emerom ko lo oleg rupe ko lagi ina mangulu kajo kom ngonolom lobi to ngok main lebom hinam de teong among pangkunam laga pa
Kinam ram na mopit namang poisar abal ati len denai kamang. Colossian ke 3 verse 1 holo kamulo. Tania mong ke mena mepak gel teong among lega ralte bom langka. क्योंकि तनिया मो है ngoluk lega pemang teong yata temi no ngoluk ke lega nge yuma ko witness de kong hol poriboto ngol de ko tani kita so komaila dekela ekela idogom रतन ताता भी मर गया है निलो तब तो रतन ताता वो पक ताता बिजनेस से पूरा गाड़ी है गाय ने कर idogom kedeng ade ne kom kakumang वो भी मर गया है ले ngolu botte botte na ami kedaram katorung APJ Abdul Kalam Atul Bihari Vajpayee ngolu tu buluk ke compare tamit है याद pak pena में तो idom bulukum gairu na ami kedare kom nyok dum kapila ngolu himain ngolu kamir longa ko nyogi ko idola teo telo Hebrew ke 9 verse 27 agom peru tume langul ekdom dagai ko inkum no ito de delom nom hisabi ko dum ai inama nguluk elder tagi abu ko bar luti bodong nulu gorom mang ansi pete mang longarung ko takkar doye bek agong aro dong bojarum ngulo ititete me longa ko hapak ko hoye ko ina mo hongu kaparo nara doye hi bodong kan doho kaparong verse enko kam nulu mak poribito ina me ngulu verse 21 ho Jesus Kristo me ke ai ko em nam ngul takam enko dong biswas dong darpak dong he ko bolo de Jesus Kristo me mengkasiruna darpak pe ai ko em nam ngul biswas dong bulu lebar aum de kom arpak kentuai ngogru tumme mibo endo kom ai ko idolong ngulum hisabem lai ko idola bul ipenam bagam ito ipemaman manam bagam bul imato edit ko de pato na dem bul dekepe bitoko inam lega pe ho Jesus Kristo be 20 enko ke verse 21 ho kaim Jesus Kristo ke ngulume gib binam atisime ngul asop amirso gagabla yedo pemang amirso asop gagabla yega pemang emnam agom de ekumlo na asop Kristo ka agerem germa pe dunga dumilo kedeng aralo yunam koinsem kapakisano kedeng aralo yutune exactly demoko noma ager gerdo po emla bitung holo last rotum beludu are no benglu electu aka yao no interest ko paएंगे da आते इलाम को एटलीस्ट एक कदम उठाने से भी आपके लिए बहुत फायदा है मुलुक तानी ये नाम से बार मुलुक एडलोटे दुख तकलीफ आए हमेशा अपने लिए सोचता है सेल्फ सेंटर्डनेस एमला लोडो इंग्लिश लाई सिर्फ अपना बारे में सोचता है इडोला यीशु क्रिस्तो में मुलुक लगा पे इंको मुबम दुरे डेमुल मुमान इला यीशु क्रिस्तो में हो आदबिरु ना नुलुक जिनाम दे एमुमे मको इदला मेन नुलुक तुरियार पे को अमोदे तेयोंग अमोंग मको इला तनी अमोंग के मेपला तेयोंग अमोरान पे कारू सिला यलंग के अमला कोलोसियन हो अतुना इना में बले नो में प्रीसिंग इदो पे को बिलादो agom ludo ekom bilado tising ido ekom bilado jaru pekdo ekom bilado ati kom ilado ati takam ilado ina me hilo ke longa solo takam mengkisilado ngodit years kan कितना उम्र हो गया है मेरा ताकि अने mengkisito udit years kan no I think ngodit jisal kanal ngo 40 plus 40 years ke October 41 nya Tayang sir edit sal kanal. Tatanya edit sal kanal. Hinguluk elder edit sal kanal. Edit sal aras salonom ingkuna gibam Jesus Kristo be bitu dem no kensidun kensiman. No ingkuna gib ko bitun huaglo no dem identify kya hai. No amir holo kensidun kensiman. Ngokam tu ken hedong especially imangam ako nem pobido pe gibam imma lo bitung ako nem preaching lo bitung delok ke mail milap ido pe ngom bitung ngokam ngo kensiru ilang odam ekdom ikidung iken mangko nolok kem kapela bekum lo aso pe dula sar satom gido pe yanom bitune ngo 60 years kai ngo 50 years kai etelo no agerem yebon Jesus Kristo ka gira medilo yebon yampu ayen mahirongam ayen tani dead body irongam bojar lo kodo kom lana kamae melokondo ke pagne pakbuam amiem kodonga hinam kodo tanma to hinam yuak duna made
Hina dem isor kom lagi kumai. No hero dem map sap ka kumai Bible pe bang. Ye edilo no 60 years kamel edilo no agirem yebon. No 50 years kamel edilo agirem yebon. 40 years kamel edilo agirem yebon. Ano 30 years lado edilo agirem yebon. Nok sinamam no ken hedon alag lo mutti lo bom hedon ya. SARS ara holo local wear men hela namen pamen hela ek kutte ngam ngan boku mai de he ko de mel mila parupak pe iboy de demin sede ke u ome amien em tune dakkenem he ko de ladum he kuna dena sede ke ome lang awa इसके तरह से नहीं होता है लुगे के तिला पोमिन तिला मारमिन तिला गिरजा ऐसा सलाया नहीं जाता है नीला 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 ना गिरजा में ये बोलो ना जहां ओवर रूल्स होता है वहां इस्कितार होता है जहां ग्रेस होता है वहां इकट्ठा होता है इन्हें मंगोलोग मेबुम पनाम दे नो 60 इयर्स का 70 इयर्स का 50 इयर्स का कब तक काम करेगा आप मंके तला कब तला रोलूंगा मिक्सिंग लेबिंग कोनी रोला कब तला इसोरे ngो दोइंगा महिलो कलोंगा हम नोक्कलोंगा तात्तोकु हिलो लोंगा आगेरी मांगाता ये आपने 10 years him 5 years him Kapa imil ayen ngom lit toika sedino. Kiki ngote yung among parorong kumilo emla mibom hedo. Demamel to pangkumay. Pwebeng Bible. Inama last na pa 29-30 verse im kala jo. क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा फिर तेयों ये तलोक लास ये इन दिलोंगम दुतुंको हे को दे दागा दो कुला बिक आगेरम आरोपक पे गेरमा तो दे दमे अंधेरा लो एमलो मधुमे लो मलिगेको हे को दे Gairu ageram ger ala bekalo dakkan he ko hina sedia ngo ikin mangkom bamen dolu bolo kole gila nok doing popi kito tonam tomada buluk ai idokom isor ngok iperu namam ngo edit ko paglain ikibito isor ngo ikin mangkom nguluk girjalo ami kedaram yedoru milo amla kaju iram bohla ganam morning press and worship ati takam ngo iyar bokito idokom tanam tanma de buluk ke yem nongom kapem hidu de dekepe ilangka isrango ate pagmangkom bible knowledge zero rokom ate kinmangkom doi pupuno lok talangala ngok kanam anyongom opanam bihito namoko ngo ate kinmang idokom ngok nom kanam janam pe bidope widow kidaram ngok orphans kidaram de dina galubem rebila ate kidaram bilango itonamoko ngo ate iken mangkom opane idokom kiti tate idokom lo deka yum deka isore nok rajyo gobang nam lagak pengo kumla do tito namoko belona sedib o ngok ome o thank you nom aruda kamana bakkem kom langkamal nom blessing em bitem legiana asenge teyong amo telo longa yuma ko edilo anemengo habo hula telo teyong amongam just kaha to de eneka kampo mila teme bu luga sengem go luin lama tani napalog luin lama arpak ami ki kahe tu teyong hayang edilo de kadu ne sedik asir hiya bik jagam unka bom dum nam arpak paget botteru nako kado noglega kuli mai em do corona nango SARS ko kome adam mangara class I think class 6 5 6 nok somoy adam mangara amla edelo to ne ane ngoni togla to pai bahir del gate dubom dakkorelo singan ko kado engkuto nunul kailala yerunam tonam holo kap nam rinam kamang duk an kader kamang aseng ilangul taka mayedung ai ngolode yode ke hekodi hai ne hekori togina dem ngoge to kabom la dutum emna ami ko kata de namada Jesus Kristo ke pulpil longo dagla dudung arap page moko inama dem longa dem ngulu kabom lajo dem longa dem ngulu hisab bom lajo nok ennam gunam day by day new year mari to idokom
kapade ngol ek kadam ko idune ek sal ko gekai ai dui kadam ko ek sal ko gekai hu hebene milo ngo 40 years 41 mulu ek sal ko kotom hok 60 years na kidara jada se jada idit ko turien anen nyayang masalai ambal mahito re ekum gido kudam time ko tomi idom nom engkie ko oh airu do ngok ua ada ko ha nom ngok bilik namam nokom lengkan kitokui isore nok bilik namam ngok ken pete ken simang nungom ingko kone bilik to anai ऐसा हो जाएगा अर्पक दे ये को हाय अर्प ईश्वर ngom ingko ko ina bilik to anai ngok ken himang no ya lok ke ko birbok along ko mai aba no aye nom luan mai kamang elok pebe no gibe heran to kum ऐसा समय भी आएगा और अकोन अकोन ईश्वर नंगो मारो पर देखना अतियम बिलिक तो इदला ngok tani gida hokke panam to nama dok an ka dera oma olong ila inyokla देख पे यल्ला ना वो मारूं को ऐसा हो जाएगा लाइफ जा रहा है लोग लाइफ में जा रहा है हिलो ngो 80 years को तुर पे मिल हिलो एक दिन को माइनस dak takam menggap galanga yang paro एक दिन को माइनस है nokodat ko हिलो पक मितो तो ngो melo ka piling hilo kakuman melo jesa pilta hilo kom demi merung ai ngotur do ngadung it's okay yampo kom deru gina longam hammai ngolo apana longade kapana longa kote de yem na nolum ngok main hok lubom hinam agom de last luin nanape tani gida hok je boy melangka je bay hol ako elo ako telo belo apa दित्ते तनी की दाह जय भाई एक फोकस करो अर्निंग अगर आप करता है न बिजनेस को बा आते को बा इडो दल 100% फोकस ला येलंका इडो लो गायरू पर सेडियम फर्स्ट प्रायोरिटी बिलंका अगर बे जॉब इला इडो में लोगम आ जॉब करो इडो लो यीशु क्रिस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी बिलंका अगर न जो भी कुछ काम अगर इनको इडो में लोगम काम पु पेलंका दलोक पांकुना में नम पाजी दोजी दो पे बितु मिलो ईश्वर के कराला नोक लेंकान से कुनाम देवो तेरुन आगे रखो ना ये में नो जॉब इडो कम एनी आती को इडो कम ईश्वर हम वांटेन थैंक्स गिविंग हम थैंक यू हम नाम आगम कुमारी दे मो बिपेरो ईश्वर तो नोक पैसा रम लगी मारा इडो कम ngो कुमदु ने हम नोक बिनाम लोग अंसुंगु ना अबालम नोक कराला ngो बिदुं को द धन्यवाद के साथ दे रहा है ना ये दम को मुल लगी रहो इनमें समय नजदीक है टाइम में नम तोयामा है इनाम लगा पेंगोल ताका में मेमोसुला जो हुपक अगर बुजी मांगकोम एकुम लोग गिलांग को आसो मंके सिलंका ngो edit साल कानन edit को हिलोकुम लोंगा को ने गिdak yampu को लोग को edit लोंगा को तुरदुक मिलो तुरियन ना 5 साल को ना 10 साल को ना 20 साल को उसका बाद kapakasa nguluk neku buku enkade ngok grandfather lok tapang enlangala tabong enlangala enyin kai anda kidara kampura kedengara be doin kai ngulukum se mesiti sere kedengara ru belo doyeku longa kumilo ngom ane ayangai ina ko katoya ane ayangai ina dam kada ku amilo padung mimi ke Chris engkom Christopher meda tayang mimi ke engko arsang ibo menam ke saba ngom kom ina ko katoa na grandmother ko na idol ngobeng mingmong kom kensi kumang ila lekon am oma kidara ejamine kidara ayangai ila yem nguldem ekdom tani he muya hedong ko tai ngom kom ayangai ina ne ko katoa idol ngobek mingmong kom ka pamato tani ke yenama deke pomoko longa koyang yere gatiang hilo nyokai nyampo nyokai ila ek din kotom ido kom denguluk peso penam pemang kyuki no kapakesa he turdun aid lo kom deru turi itu peso enam kamang confidently lunam मतलब स्वर्ग पांकु मिलो ना लडू ने स्वर्ग पांकु मिलो ना अगर पांकु मामल बहुत बदतर होगा इनाम लगा पेंगोल रैली लाजू इनमें मीटिंग है हम kadung हो पे हेलो को रोइंग हम ngokelo poin ye ina manganyo kumpoi ko de danaral na sedi nomit gero प्रभु नोके बेरंग हम इंकुम नो बिलिक tu de hilo ke longa ho mulotaka ma age हम जा सिलांग कोला ओ प्रभु आरोपे nguluk igama namam tengul anpa silang kula lot hilo ke doi holo bero pe betok
Kapag kisapa di Lord nguluk belume iya mengulo yumeme. Ibdak kulo urba sila yubdung kuti deke kisapa ngulo hopta ko de dene belum bekam pa ya pala nok agom lok sande lo ngulo bero pe de mo hudungku. Urba mo bo hudungku. Deke kisapa hilo ke longa hote nok agom ngulum taka urba toko. Aid lok arodu penguluk ke basina yenam sim. Na 10 साल को टूरियन 1 साल को टूरियन बा 5 साल को इट को टूरियन नोके मेनाम पे बिलाडो पे प्रभु बरो पे इगुल लाग लाइका हिलो के दोई हिम एमुम पे प्रभु जीसु एनपाक ममा पे बुलो के ताकाम लो नोक मेनाम नोक मेदुल लोक agerem ger sidak laika de लोक धन्यवाद इसु नो नोके बेरंगम हिलो लेको कुदा नो नोके माइटी हेन लोक इकुम बोलांगाला नो यूज तको ngokke teyolote Prabhu Jisu ankru pe teyong yetem pangkunam lega pe mebom nam ralnam power bero pe bidak langkuika doing potonam lega pe Jesu Kristo ka menok yitila kumdongku amen